تا کۆمپیوتەر گوتوێژەیە لەسەر vê mijarê bikin. Mamosta علی زەجەم تە دەست پێ بکەم بەریا هەموو تشتێکی دەمەک و ئەف چیرۆکە دوورژ ڕاستیە پرۆپاگەندەیەکە مەزن ژێرە تێکردن و هەر دەم و دەمەکێ بە جۆرە چیرۆکە تێگوتن هەنێک لە چیایەگارە دەمەک و لە چیایەگارە چەکدار تێنە کوشتن ڕژدن لەسەر کول خەلیفان هاتنە کوشتن پەکەکە بێ چیرۆکە دوورژ ڕاستیت خوازێ چێل پێشارایە گشتی یا کوردی و هەم ئالیگرن خۆشی بە شێرێ سپاس برای زنار پەکەکە چەل ساڵە ji vî xelkî re çîrokan dibêjî dawê çîrokê pekekê ne dihat û ne tê ye ev çîrokê hane dibêjin xelfiyatê xwe hene ez dixwazim ji temaşevanê arkê re çikî şirova bikim û wekî divên çikî li qeşêrin بله کرم توقيتا وخلق شاندي توقيتا خلق شاندي لسر معبر سيمالكا توقيتا كي ملغومة يعني وكيد بيجن آیا که ریا او کسی کست کسی هاتی سر معبر سیمالکا و واجی زانیاریا که تماشاوان آرکیرا 100 کس شاندن سر معبر سیمالکا جبود چه پککی قناص خواه پاش واندا به 100 میتوری 200 میتوری قناص خواه لوی حریمه گریده بود لپیش مرگان گریده بود او که وقتی کوانا چونه مثلا سلمی چونه جبود چه دست خواه داوی خواه تجی کور دکن کورام خراده بود او مثلا افتعاله و نما خلکی موا چیروکانا دوانا در باسته بین و نما قبول دکه باید اید دیان ریا مبعوث الامریکی که در باس شرق فرات بود چوب انجمان اجتماعی کردی رو رنشتی ریا به انجمان رنشتی ریا دنه و پرسکریگا لسر معبر سیمالکا چه بود ویری چه بود خویای تشتکی اوه انه حکاکه فهم کر امریکی جاره کدن بگریان و کارک لشرق فرات و اوزان حریم کردستان دیوان با علی قصده به او انجمان به یک بنا ریزا کردی آلیکار ویرا و دعم دکه حکاکه دخوازه قوات خواهی نظام دستینه ایران دستینه دخوازه به مشروعی بپرچه يعني وەکو مامۆستا شێرۆ دا خویاکردن ژمارە هەریمەزن یا کوردن باکووری کوردستانە چەکدارێن پەکەکە و تورکیا ینی بخوا ئاعترافەکە ڕسمی کردیا دەژێمە ئەو کوشتنە دە ئەنجام یاریشەکە ئەزمانیدا لە چیایەگارە دووەردە پەکەکە دەما و ڕژدە هەرێما کوردستانێت تۆمەتبار کرێ بکوشتنەوانەکە و دەخوازە تەرمان ژە هەرێما کوردستانێت کێ پەکەکە دووەردە بە چ جۆرەکی بەرەبانیت بەر تورکیا دەتکەیان گۆش بەر چێ پەکەکە بەرەبانیت بەردەتکێ سپاس برای شیرۆ يعني كنافا برسكريغا با يعني بكاكي ويا كدن درخستها دبيت اشتك خلق ببي من اشتو تماشاواني ترى من شروع بكر يعني افايات اشتكي بي خلقي هاني بسيط وكيد بي خلقي هاني فقير بي وانا قانع دكن اف نجمر يعني تشتهان دخوازن چه بیجن كنا نوا برسكريغا با ما انا بامزان وانا بلكي 3 سال بري هاتنا كشتنا با مشكلات افتعال كرن وكي ديفيجن افتعال كرن دخوازن چبكن وي كنا نبايا بيوت تشكيدن بدينا يعني توقيتي هاتي توقيتنا انه چند مرن الكيري مرن بايا گيشكنا برسكريغا با مهم بايا ايتشتي مهم شي توقيت اخوا او مهم توقيت وكي مشترك وتي دو وقتی قوات و کسانات دشینی لسر معبر و پیشمرگان دادن برکوران طيب بله تجبو چه قناص خل پاشوان دسکینی و قناص خوات شیرن و دخوازن و قناص خل پیشمرگان گرید اذن اظن مشكله افتعال ببي پیشمرگا لوی خلکی خن او جی وگرن او بکن بپیشمرگا را شر بکن سلاح خوابابین پیشمرگان جبو شرکی عسکری دست پی بکی اوانا شاندن اوانا گروپ فتنه بود چون فتنا که لوی داره چه که شرکی چه که چون شر وانا کفر آویتن جبر که شرکی افتعال بکن و تماشاوان تپرس که جبو چه شرک بازن افتعال بکن وکی مشترک بودی اوهانه چته خوشان در بیسی چون اوفیس انجمن اجتماعی کردی شوتان بله چون کسی لوی داره ده هندر کس نکرنه هندر دلیل سر وان گرتن و مولوتوف هاویتن یعنی شخوا خود نکشتن چون وی داره چون وان بکشن ایدی دیان وقتی تین لقامشلو و ایرش خلکی دکن و خلکی دکن دخوازن بکی داره گن دخوازن
رژیم و ایران اج امریکان را بیشن با مبعوث اتحادی ام مشروعی ده بدستی پاک قبول ناکن تجاری تم مشروع امریکان ام لوی هریمی قبول ناکن اف رسائل نامه موجهن راستش کردستان را دارن بس دریا کردستان را دخوازنج امریکان را بیشن مبعوث خوا جار 3 ماهه مبعوث خوا ناتو بود 4 ماهه جبونه مبعوث امریکی چی چو یک نهات او نهاتی هیروهات شرق فرات رشکاندن با انجمن اجتماعی کردی را چکر ریا رشکاندن چه بود ریادن چونه سیمال کا باشه يعني ما مستعلي اب كريارن كوشيد بنها يك جاناجي اريشكرن سر خالا بشابوري يعني نامه سرکش به امریکا کو هبونه وال دبر قبول نکن اوایا وکی مشترک گوتی برای من اوانا نامه پککه دخوازه نامه که دریا کردستان را به اوی گینی دخوازه به امریکان را گینی دخوازه چیم که چتکی از این دخوازم تماشاوان ترا آشکار بکن بله شروع بکن دخوازه دقت الحریم کردستان بکی جبو حریم کردستان را به وی معبری بگیره و معبرا وره گرتن سبادا دنیو رأی العام دا بیجن بنیرن کردستان روجاوا دورتی قوسان دا کرنه حصاره طيب دخوازن چی بکن دخوازن امریکان را 2 سال نه پی امریکانان کتنه قصد و پککه دبیجن معبر بعراق را معبر ناو خط الکوچر معبر یعربیه ورا ناو لیتکن وی معبریش مرا بکن دخوازن جبو چه دخوازن وی معبری بکن دخوازن ایرانیان تیرا در وقت ببن هر اون دوری چوی کردستان چاوی امریکان بر نبینن دخوازن تنسیقه که به 8 شعبی را چیکن دخوازن وی معبری بکن جبر کانه بن دوی معبری را رژیم دعم بکن ده معبر استعمال کرا رژیم فایده نابینه برای من در معبر استعمال کرا رژیم فایده نابینه خلقی به منطقه دیبینه رژیم به مسئله عارضه به معبر واره گردن ده سبب هنه سبب یکی خواست معبر بگرن بلکه معبر عربیه بدیل وکن و مخطط پککیه یک اید دیان خواستن رساله که به امریکان اگر مبعوث اتحادی شرق فرات هم قبول نکن انگو پککی کردن رجاوه کردستان نچارد که بره و بده رجیم اسد مستشیروجی اما جپی کرد ورده بگرتنا درگه سیمالکا پیشابور سیمالکا حتی چرا ده که نها هفکشا رو کرنا خلق رجاوه کردستان بره رجیم اسد دشیبو چکش ترى بيجم يعني تماشاواني أركير أستخازم يعني شروع بك بله ياك تناب بيجي أو معبر يعني سيمالكا قرتن جبر إيرش كرن كخواستن بقرن يعني ياك طبقة جهاتك قرتن طبقة كي قرت وانا قرت وانا رجيمي بهر اتفاق كرن معبر طبقة قرتن خلق نهاد هندر دا خلق قلق بريشان بي مثلا اتخاذ مشترك تشكي در موضوع دركب هيرو يك جكوباني كو هر تبقى برنادر بس هيرو يك تدنيري سيارات تجد بن كارنك تجد بن هندري كوباني كارنك دو سي صور بن دار الهندري لبنان بايا دبن دارنا ليبيا ليبيا دارنا الجزائر طيب جبوچ نظام برا داده با کرنگاه و خلقا داره هر یک $250 جبوچ دخوازن پککت خوازه بکرگه دخوازه وی خلقی وی عردی والا بکی دخوازه وی خلقی تهجیر بکی نمینه خلق کرد ملت کرد و هبون خواه مستهدفه دبه با خلقا نمینه دبه جور بار که دبه جور هر چد به برا ببه و یک اید دیان هیرو وکی مشترک گوتی هيرو مشروعك هي بروجاك هي نقبة روسان قصده دا وريجيمه دا بخوازن شبكن روسان دي بيجن سادي شيست بترول بقرين بريجيمه دا سادي شيست ايدنجي برا منطقي روبي شهري مي روبي ياك ايد دي ريجيم بإدارة المدنية اعترافك وايدن يجي وبرا عرب وحركس جي خطي ضا بقرا ياك الرجيم في مسألة قبول ناكش برچه رجيم دي بيجي از 3 محافظة عربي ياك رقا دير زور حسك از لسر باجار عربا نار مظلوم عبدي را مفاوضاتا ناك ياك برای شیرو بود انو دخوازن امانه وگرین
امان رژیم نما امان خوازه به مسئله امان شهوت استهلاک نما امان خوازه و در كان بيجن والله ما رژیم ما الهاف ناكريه آخر تصريحاتي وندر كاتن دبيجن ما ورجيم نجسنا التحلية بله نا ورجيم نجسنا التحلية رجيم هريبان استلام ناكي نمد خوازه هرمي وكي وكارت سبوتينغ روسيا تقريرك نشر كربو بتبو انه هيرو مفاوضات اللي صار اتفاقية ادنا تشيدبن اتفاقية ادنا 5 كيلومتر هيرو مدة كرن 5 كيلومتر او 35 كيلومترانه هيرو نقابي روسان وتركان دا تينا شروع كرنا اللي صار گفتگو دبه وسدي شيست هفته جوا مسألة ضرب عسكرية يعني او بماشي هيرو وقت بيجن الاسيتانا تاكيد السربه مسألة كرن انه تشتشتي الاسيتانا اتفاق دبه ويرشات الفرات او بماشي